Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Gribhoy Livestock and Supplier Association hakar pesantri uya yong arajar pausan kilebenya kendu menteri ke sorkar jelau bedikmi ke Animal Husbandry and Veterinary ba Alexander Laluhek hakar biade begajingpan NOC ban bono da Jakarta Talasi nege checkpoint hapo purusam jang Gribhoy district. Habakaran cikilar petai kubor ba pensiongan shilla ubulong President John Gribhoy Livestock and Supplier Association ulong bah kajingalang John Kinhon kubla penlong hakar santri uya yong arajar pausan Kasengla shim dakarai un pada kashiti shikibo badai kmi nakabentaban ailat deka association makan bono ika checkpoint nakabentaban kmi ikimrat hasyo bikin rong syapo ke jela Meghalaya kibuanra napo ke jela Assam kenal pentik na ikoi kakya bagajing shingan jing pat ba nang bamdo bat hakajo ko poru ban pinmi ya khajana jong ka sorkar Uba pensiongan ulong bagi jakal kebaka association kala terua ban bu yaki kerdop talasi hari boy kilong ha siang mayong Molas nai jirang pada kitahan kebernihan. Singkirpan ke Jongkasian, nagbanta ke prayer of submission NOC, nagbanta ke checkpoint ki kato kat nai ki benta ke Riboy district, ki belongkum sa jirang, sa siang, sa molas nai bat sa bernihan. Hadin ke jing pensyai jong i minister jongi kabinet minister Al-Haq, yung ba Ikulai ban ai ketika mon kediang ya ke Asian ban le kemudian kam dan raya menta ila kentu yang ikum ke Asian bagian register shwa ya ke market hadin kata ke ke bede ban le ikular ban irap yangi kata ke de ke jing pensisya ke jongu minister jongi kan ke singi thank you livestock market mah kadang ada dengan private livestock mah belum mentan maringi baru gede giba ki member juga ni livestock ki gede ki bayarap lang ni jingrap kila kala penlong kalan juga masih kidon giba kalan ke seniang kalan ki moy mo kidon la private stock dia kajing penbait long bat minister bat DC jong Riboy itu singi long ba nang ne sukmat long ni ya penbait kata gerukom bagian register no ka way ke market benlong ke stock jong gani ke Riboy livestock Hadin bengliyo ke Jaka, hadin mengidap register, nakaliang ke DC, nakaliang veterinary, kinwan benpej, la ke Jaka, lada ke Jaka, kalalong ke Babit, ke Babiang, ke minister kena ke singi ong ba, ngakuloi benle, kat balak yang kena ke kam, mentah ke jimbit ke jumlah. Jing sisya ke livestock kadai bat masih, bat moy, bat seniang, bat belang, bat siar, ke julut kena livestock. Ni purpose segitu ke Jaka lai teli ke Jaka. Sepok jirang ke wei, sebernihat ke wei, sem siang ke wei, sem molos nai ke wei. Sau teli ke purpose kan purpose. Hadin bangila fit minister ong ban ngin hap ban wani kendu biang ban sumit biang kum kini keju ikut keslah. Nak bentar ketika stok jong ke mar. Jalan ke bagi di kita nyum siang Kini jalan kedai keba kidi ke dor ke arah Jarsan Spa ke kelima. Kini pat ke begitan jirang. Kini tu usim lah Jarsan Spa mo. Kawai ke pick up. Nah, kam nak liang Asian ngila bu uruk ke jeng pentip ke veterinary mo nak bentar ke health certificate ngipan ru kan singi ke check health na banta kini ki merat kimreng de minister itu ingi ba penbiang suaya ke Jaka ke yau ya kita baro ila kularban yarap bat benle eka nagaliang juga ngila kerpan ngila kentu minister nadu nang na state level district level naga department naga kabala naga surkar manjongi nang na state government antara district level antara ki department veterinary bat mangi association
bangin ye tray rengkat nak benta kecing bit kecing bah jong ki babun balang kecing ap hadu menta te ngipet ap dia ba hadu menta hadin bangi wan napo veterinary nong po tenang te ki ong balik kendu minister ngiwan sedisi nong po ong disi rong kendu minister te ngimpat nang he banle kumno kata daw ngiwan mendes ngisene syau minister jong ka department tegi kwa benda ya ka checkpoint Tika checkpoint ni ngemju implement ni kita baru baga checkpoint ke sarkar ka nasional ka jong checkpoint ti kingang ajimut yaki tapi kwa ban le de besar ni ikam tapi yo kwa bo market bo di ka jong bat how DC du chairman do district tina ka liang jong na ruang nyarap bo DC unai mak na jong ni sio so ngi ro tamang empat yo ida mak na jong ta la da ngi yo ka complete ke mungkin la batai ni ngin sekren po ka office tu dengan yo apa dia bolong specific ke balong do kadon ka authenticity ke ka proof ke tinggal sim action ke jadi ngin do ka proof pada dia game na ai macam action chulap pada te ke dia ka sarkar ka ti sim action ke dia kelap kita bo chairman du DC hijong district dia DC ru dia ka jong ka pari bo di pet digi ke beninja